Amazi ntayo ugeze guhari ni nyabinyoni barayifunze utugudu wa Burengo nta mazi tukuvoma ibiroho ariko twebwe abaturage nta mazi dufite. Nurese imigezi mwari mwarayubakiwe? Twarayubakiwe. Ubu imigezi iraho gusa nta tuzi. Imigezi rusange ndetse niyo abantu bagiye bashyira mu ngo zabo ngo imyaka iri kurenga 2 muri iyo migezi nta n'igitonyanga cy'amazi kivamo. Ni mu mudugudu wa Burengo mu kagari ka Karwasa mu murenge wa Gacaca wo mu karere ka Musanze. Amazi yo kibazo cy'amazi buriya rero byo byabaye rwaserera aho. Imigezi yari yarubatswe. Amazi ntayo ugeze guhari ni nyabinyoni barayifunze utugudu wa Burengo nta mazi tukuvoma ibiroho ariko twebwe abaturage nta mazi dufite. Nurese imigezi mwari mwarayubakiwe? Twarayubakiwe. Ubu imigezi iraho gusa nta tuzi. Intandaro yo kubura amazi ku batuye muri Burengo ngo ni iyubakwa ry'ikigonderabuzima cya Gitega kiri kubakwa muri uyu murenge wa Gacaca. Centre de santé ya Gitega. Iyo centre de santé ya Gitega ni iteze iki kibazo. Iyo sira yafite amazi. Ayo irayafite kubera ko wafashe ako kazi ko kubyubaka byabaye ngombwa yuko amazi bagenda bayamugezaho kugira ngo atajya kuyagura muri rubanda. Ukuvuga ngo ibitaro amazi byose byarayihariye abaturage barayabura. Niko bimeze da. Gute? Nese abo ubwabo iyo bari kubaka bari mu kazi ntibabura amazi. Bayabura. Sinakubesha ngo cyangwa se n'abaturage banyumuza. Ikigonderabuzima cyagaburira abaturage bose. Twava ahantu tukajya kuvoma ku kigonderabuzima kuba tayagurisha kari kigo amazi kari kigo cy'inderabuzima nayo abaturage. Ingaruka nabura byo nukunywa ya mazi mabi. Ese ugasanga abantu barwaye inzoka bagize bati iki ni ikibazo ubuyobozi bw'akarere ka Musanze uko bwagiye busimburana bwagiye buvuga ko iki kibazo kiri kuvugutirwa umuti. Ku ruhande rwa bamwe bo bakagaragaza ko umuyoboro ukwirakwiza amazi muri aka gace ari muto ngo ku buryo bayarekuriye mu baturage imirimo y'iyubakwa ry'ikigonderabuzima cya Gitega yadindira bitewe n'uko amazi yajya agera kuri icyo kigonderabuzima yaba ari make cyane. Umuhoza Honore, Flash TV mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.